Alaji indeed say. Alaji no need ewura. Alaji no need. Wanu alaji ni so kuro be so. Alaji awo ibojare. Kwa! Oda yiko. Ade veru awade. Ete say ma no so. Ete say who of you say? Who you June 5th? Oh! Me no nyina date of birth kro. No anya say 28. Hey, ask what is Stella. O ha de hana, o yo de yo na. Say we nyina po bon. Cancer sere wa pa. Yo. Oba show isu a your Bible kro and be focus ya kasa prekotion up ni bodua. Cross ka ho. Doctor Bedu. Emu de he na ape. Okwa hia sode. Pentecost. Youth. Arise and shine. Emo kobiampa tatalasta. It is finished. Fansani fato babro no so. Nka Pentecost ni akola de malam de mo kopɛ de ho. Bodi me Veronica Duchumwa. Me Veronica Duchumwa. Ma wane so. Me start the Bible yi so. Me start the Bible yi so. Sasa ma me beka no. Sasa ma me beka. No kura nko a. No kura nko a. Me nitro. Me nitro. Onyame boa me. Alright, boa. Wosu sa vitimura. Ye nkranke twa. Kranke twa hyehyɛ nkwanhyia nkranke twa. Malam fo so ahunu plan. Ehura civivi se chei. Na kamu de mo kyere kwam ikra de ka kronkron. Sam mu bi ma shawo chei. Mavelo PSA asembe na ade abeda ama me. To bo ase na ka kyere me. Na me ho de ebu na ma hai. Afra. Ye. Hey. Money tissue na so beje. Ahye yi akatapolio say two sisters no. E to afam. Hey. Nani ebeda di asem yi. Aye ntwe osu yi asem ya to aso. Ma pacho. It's any man is so my one no mo ba no beda akope ba bi mo da no hwe ho ye pa o Kevin ade be troja so do bia akodi obi be gira wo so ya do tren table so di wase so aboda no ti wa beto ani Sompa Vero jai sunu na kasai edi ade a yani amalam kwado odi ayakure ya no odi no Madame Suna Ebiano. No be no da. Na we say. Yes, that's so we had the dada. And your home brain who 28 no have. Gave no so be any vista. O catch any mamma na me say ho. Jale, mi shasana no de yeme ne de. We be o say mama on me say na mama ne mama o garden mu tutu na ni be dim ni kama ma no say jale ne de mi shasana no de yeme. Hey, my baby, me phenomenal, just so me poor, me no. Me telling you, now one can 28, you know, where we training college. Meant to be a course school. Na idea, Juma. You may be a maybe, and me quite a man. Me over near my own, said you money, you be free. Maybe I may cause what I was be at the very time. You may be a nay. Woman, I know very. You will be a what do you say? Who first met 2021. I would have wolf it in my wash and our papa so way. Very. I said, oh, wait. She has a few what you sound. Do papa about the sound. Namuya, no say. The mammy and Cassadi will love you.
penny for no, some papa for no. Do not also say. Or name papa mind the men of the Tassomi and son. 2 sisters penny for no more. Penny 4 pound dear or Baba could pay. Yeah, no man, 2 will be uncabi. They say, only wine at Tibet quiet. Ma, Name wa cry. At the end, I have been there, never be Pierre, but quiet. I cry on now, dear Judy. Name the Beman, it's not me a company work. And in England, and nay, nay, and talk myself, my we are cried your bay, any boy in a bushia for my bushia for in any wood. Now, oh, me had it, and now looking at them. There be ma, nay, day. I saw honor ma. Let me wear nay. I feel so much to be and yet said on warning. And then, mammy, I'm more to be pescated near. Me any crazy Nipacona or no better. Ya Oheneni. But the best and I make a go Jared. Nami will go on to her name is Sunday. Nanny Pacroni order. The go on to a Massunday. Nay, Chimawo. I think I over bear my soul, Bunny Bear, and the ruby would be. Go home, mother. My husband, me, say, the man's sister, when every man's sister will. The poor Massunday, the man walk the hospital. Poor Massunday, now crash a bitch. Tell us what I'm saying. My starting. So for be my phone, I say, and a man to get you. Catch me say, oh, more, my best, promising me now, more than yes, or more shed that. I dare look at what's more on it. And I face me, me, dear, no, who has assignment and can cry near the mouth by me, dear, dear. Penny whoop. See, me bear Miss Wahono, no fracra by I know the Malam be won't come on your chat to her. My babu booya man found for baby, I decided 70 Baba Femboa. The name is Swearing in a coy, Malam no. Away. Butchery. Mao do be look for some pharmacy. Malam no obe to spread no. Asa my baby. Eye day no kono mo no fo. Kwampo ne say mi kom. Mi bedru wa doctor sama me church. Wono what is spiritual marriage? Eye day no see you nufu. Unufu nso egu yi. Enya nkwala nufu ebi be wom. Eti eye devil ma. Okachile me. Hey, malam wa unu pran. Me come and say you natural no okachile me say you know fu. And no sit to me worry me never 12 years. Indeed. Na 2 minutes do me pa of the so be jai me to west and it you no be boa. Achai. Enti. Eno no me no fu. No fu no. Wo yi free wo body simu ana so ma awro ho. Ba me ro me top no. Eno yi no free tu na num. No so wo nom na ayeden. O si o ya na wa pura buti say de. Na do no free nsuo o. Mami ni. O so o twi person. Enti the next day na o ma me buy no. No so de draw bi fifa master. O so de draw fifa wase. So no so ma wo da ho na obie wase. Nchina ho. Eno de draw ni eden. O ma awro ho. No, there is no skirt. No. Na she pant. Ti o ma me draw the cocoa jar so still na me ho hwe. Na ne nsa na wo de fifa wase no se eno ase kire sen. Ye draw fifa ho. Aba ya to me ne ba o to me ma me change. Ne firi otumi na ba. Ma me ho hwe nti draw the kra me jare bi. Nam so no ade aduro no ye wa no tomi sa wie ye no. E firi ono spirit na ba. Ma e koso. Ogusu fro. Ye me ne kra de agbo. E chai. Hey. Ono malam no ye wo body a lot tomi ni nyina wie ye a wo gire mu a
ya wo kopem wa krake 20 le edwane kopem wa ntrenya wonu munufu ntre nyina wie ye no spirit kro no so atintim aginam no waji usika so ka odini wano so 206 malam me shadan kai malam onipa obi aboa wo ye lucky cross one wana wa show interest ana hello on wadana na se kame to aso kwa no beda ti me ho hwe no na me nsi ho bi vero nyini se de adure no ese wo pe bibi ye mum adwuma bi de won saye ma enye ye na wa tumi abuya ho wadwen me amenta agoni wa watumi abo ho aseduam do wa ho ato prison say de ebe ye di no mi di Jamaica juma na me kra na say ya mi je juma na di adwuma police case ni na di adwuma because that hospital tie email no na me slap adam for ba ko say me pay adwuma no so wanya bi ama me na sport ana me ne ma me ni adwuma kama na so sport adwuma no ade ni si ho and then my minute to cry, my minute from myself. And then my minute to cry like crop for me, and then my minute to the nana crop for me. See me friend, my minute by or send me other keys needing now. Since I made the island, I want the key for me to say, I must again and I'm in the movie. That then is to tell me that they could die. Obaye na me bana no obupu na ni na me friend no man bae no na me din sika ma no ma bi subu ko to je ka jenze bi ni wo shi mi tu bi nya and so na ko ofu asai mi a kire na wie na me ati ko da e anka o hwi ade chi ma na kromfo na saba kromfo na saba ti ma me ne ka chere say mi ti na me ko ade ade nkoso the ba ono na say ade na si there say mi wuti na krono ne question no be imedi and so obeche mi mama mo gbon for the bi esuma na mi ni o shi ka be se be bia ko bi e ni ku asie na mi fe eti ayu na mi po ya no an officer ne ka kire me se ayi na de bi edini ya che boys no ba ko ana mi see you ti ade tie na me ko na mi sam se me nimu no yi ne kire me na me nimu no ma mo ya mo di asem ni nyina wie na me nim se me madam ne pa mo mi fra adwuma mo ko be fra bi aka bibi a kire me up to now but tin ka bi na de we Veronica wo waye wadwen se obi na eya obi bi e be ka bi ana enye yim so wa an once san wadwen de a e serious o mas sika to mi sam crane ni na sika be ne to won se wanya 100 million amna hye sika say sika sa ne to won se amna hye no say ma sika Christian to mi sam so na fe ne na me kuta 30 million me one 1,003 ma one me ni just say sika ketu bi kra kuta mi a o se wo ko malam ho ba fe na anu monsa ma me no monsa e di ensa na anu ansa bia me ni mono adi adi wi adi kra me ni mono di wi di e di asela kan so no me ni mono ansa ne ba we na na me ni mu ye di se eni nyina wo da so ye mama try tramol so e woni mu red bida woni mu red ma hu bida ba wonu bida ani dia me nim se la kana mo hye ne bu mu dia ba la ka de wonu mu num wi na e de ahye nsan ade nti na honum tete me ni bi aga se me nim me bu a betu bi e bi be wi ne mbedu me o adi abe ya so nya sa da mfo de tu me po se bi kwete ni na me so wonda e I was there, Babu.
Bit me a bit to be shabby. Na asole no wagya Church of Pentecost. Ya ye adani laka idi. Anhwa no kura ko papa so fo eniso. Menko. Onko. Edi ade na malam ne de ma wo no moye. Manu so na dware. Wa ma obibi ano. Na aso ano de ko eni de si wo bo na mane. Said de so fo ma no. Tim so ye ni bi. Wo so anso akono ne no. Ei. Na Abraham pani me sisi o. Na ma ne de ahyehye ho. En ehihye omuntuma. Ka obeka kire me ama on na di nka ko ye ka me nko do. Wanka. No wo wati ko. Wonso ko ne nko no mu nofo. For be kra mi na na no obu me na me so akona so na be ma na free me nsa. Ye de wo so ane ye de. Ma o chi ne de ma obi ana bi ni. So afọ ni so be crazy o. Andrew baby na papa ne person o kasa ma ro tibi. Papa na ane no no so ane je ni ma obi. Adentia. Me ni ne nya ne ja. E po ko tara ne chakware wo pene so. Ne wo chi na metumi ama disika. Ba isa me ni bi na be ji 50 pesos kra wo chi na adie. Na ye de no do ma de unipa ne ma obi. Se na asini hu ye no. Na o tweda na yekomfo ni bae. Papa me ka chere papa ni se Miss Wani ko ni Miss Kadata na papa na hande am mo ni ti. Papa ne ha dan ma. E wo be kwai. Ma no wo hweme bojare wa. Na wo hweme pa nti Obi kum. no why that time na na mo bi so mo ni yele ni ntamatiti. Ti me bae ndia no ni yele no eni ko. Nti papa no wo hweme. Ana Miss Wani so e ba mi bi nkomo pa. Ne kasa nti papa no kra de me pie no onka ho a menko Wo so ane di mu bi. asana mako Yo. nti me ka kira papa ne se wo ma wo muska mo fa no aduan ne ma me ne na ni baabi na ni kunu e ma me na ne ma papa nti se ba mo na papa ni yi ska ewe no e ga na ni fidi achi ana nesi sime so after one ye di 1 week ni we yan afena ga ni bakuro ni timbisa Na ga ni tibo jare ho. no wanti ho o se wo wa bedro mi bisa so bedro ni ku ti na me ne papa na me ne ti ne ham so se ade ni bibi no si de bi ti ma me de ma hunu ho hwe ko pem tama me ne papa ni ntem pete ya me de bad kwai enti na nse ya ye yiri pro hospital na me friend se me pesa me ba ko kwa obi ani ho no ma ye mre no se me mra ti me ko fia e won nchen no mo ka kire me se sister no ane bla mo para na me ne te ne ba ho ti me aso me kan se sa na te de na me sister eni mu hu bi ti me sister ba ye no Wo so ane. me so ane ba ye na me bisa ni se o ya we se papa no ne enipa so me si wo ho no se ohu da na ebi kro mbo fa na nyese na me ne papa ni na se na ye de na ma wo ya hwe ko so wuni ma this one kunu ana ka kire me say wa baba to o mo so mpenensa my sister ne tia ana papa ne ti say sem papa ni sister ne ka so ni mu bia yo say mo abe na apese de bo Veronica me mo pese mo bu ami na ne se be peso for ba bu ami spiritual marriage na free me so sabaya me to be had me esa me ni bu kuase ade wa ko wi obi dross Chesama baby ko bi minim it's a champion to okra order cause asem na buru yeso eh yeso wa utu woni wan mama akona metene so anomonche na mi 15 years na nti oba pani ni wo say pemfo puno benya 13 years oba na ma ni to mo we so bia na ne papa to bia oni papa ho Mr. Champ problem e ma de mable we dey sepa pa adwuma Friday oba betent telefone na me phone na na some na ya welcome what you say say na ma le no e ko fi say wanya hweso ne ma me firi mu ntem na me firi mu no na say e ma tan so de ye di ma ye ma enti no
ba ne saa no na je say ya tena saga ene wa menam na hunu so so ne 15 years nti that spiritual marriage ni enso o keke ni na ahonhom no so mo ni di nhyiemu saa no a affect obi bia nti say o so oton ade aye nto koye edwuma na eyi na bi obi hu na no ota ni nyina wo ne be matena wa na ye te be ma no wo ni nyina ye saa so mi no ya aware no we bi enye nwa enega na ebu na do fun yakopon ti no edifo ni bi etimi etu ndi se wa ba na se no nko ade odifo pa weekend wo ha ndi am se obekọ no aba no ye hu adwuma edi amama so man edi man eti oba ya bre my lady me da sipi o wa yin amama na sole kwa wo beti asem na yenua ba yi na asem no in fact wutie ni din a ade bia hya ase efiri nipa adwenem na hyase no o maame eni ho enti enese obi wo ho na so o maame te ase a nipa kro no onko so o maame enan na onda na se sansen empire maame bebo kra so baso ni mu afutu abatan ede ma ye ma no eboa pa na maame kofiri mu ntem a my lady eya na mu oya eno ayetifia ayete ya na doctor bi ekofa obi ene de ahura ba malam ya ono nso so wonum nufo agi 2 million ni nyina ekoso wo Ghana ha ni nyina ekoso wo Ghana ha na sister mi enka bibi so nsa nkere no Ghana sika na ewo ho no ensini obi ansem o wo mo kro pepepepe ne kro efra tonsuom 1300 u su boronsamo yam skatoni zemu na 1300 wa omben wo ho wonya konfo wonkwa asore wonkwa nkramo enti wa wuti wiase ne saa na wo koba te sei wasan hunu nsanom yi anum wi ya de ashensa laka red nom ne ade yi wonom abrabo no masansu ahohoro omanim afi omani sei kro mu hu so enti wo die ya wo nom niam yi die na kire se be ye den malam no so onhwe bibie nipa bonifo bebre te se ono a hye suma se malam de nka wo ye kirekerefo wututufo na ye boni bi asesa ne ba ne se na malam kodre abaya nufu hu kokonom kopigu bra wo nufu onhyehye nipa bi se my lady ye kine wase ye ma ne dam otweposi po chese iti se malam no adane wo wa na me hu na de kora opeso wo kire wa abaya na brabo enne nanano mu abuoi obi atiasi baby anye nti baby a wote a wosom no no wa mu ani aka honom no wa ye papa na nyame ahumobo enye sa ukogya me kwa ha no ubewu kwa aso enti enua bai kakra metimi aka kire nze esun bebrebe ni sene na adwunu maye ni bebre no e wo so wo sha ase e calm me down na my lady ubo no with counseling so odifo so ba wonye ne ho adwuma with counseling because the all keka no adwunu no enye ne number bi nto no ano anye yi enye nkura mienu so won wa ekura ba akokura eto bena na mienu so mo papa no mo paji on tene ho ha da kura be frɛ wo na maame wo ba ne sansansa hwi nkura wo enti mo ana ne ebesere mpanyifo se wono mo ano na nasem no o su nya sere emu oya my lady me da se yo na bramba my lady me da se nya me nhira wo pa my lady unu se ye wa kura se no ho se wonam fukwa so na wuhia kramoni bia na bodwe afu nwipi bia enam so usuro ni ntu fa ne malam ize wan ho bayo bone usuro se malam no wahia no he me de ho na bidika akohwe my lady sa omo hyesu masi di nkwase asem ne doso se ne omo hemu ya de papa akra yi se oda na obi na beda sebi ne nofo a o ma na wro no ho no wanom no maledi edi ade na ede be ba wo sa na sunsun ne beda maledi won fa ne kwase woni aduro bia woni aduro wo ye malam wo kire woni hu ewo hi wo so bojaye ankase bekwai bojaye ibj krom asem ne yeke ibj krom asem ne yeke malam fon sa ashe krom wo edi nkwase ase no nkofo yerem nofo ese yo body alo edi o ne sa egura wo se me dia duro fa na ya kan se honhom ne ba na wadwan jimi wona kire wo sa maledi du ba bia ho se wo fa dibre bi to ho so a
boho ban ne nyansasem ma wo we mala munye nyansasem a akwai ba hanke ye bo amaso benam se wujimi yenti onzie se wa pa wada so na nyame aboa ne so onimu din malam na no onimu obodwaye ho ana atewo na atete no brane hama na adi din kwase asem timi yam duro fiko se ba onem na me fam na zo wajimi na wajimi pa wa ba ya otiye kwase hu maledi honhom die abram pa asamato no maledi asamato se ho pete o yam ade e wo bo so se awade nyankopon edu ba bia maledi ema ne bi ye ka no kra kire wo mu ema bibi nhyɛ so enkoku ho he ne nsɛm a wɔkeka maledi 30 million aba me nsɛm afiri me nsɛm no wanwa no laka na wɔnom na ɛbɔ ne damba me ka no kra kire no laka wonom cha maledi wodi nkwasi asɛm ewie na wɔbɛyɛ sɛ wɔn ho hwe ɛnyɛ sɛ ne ho akyere ne yɛ ka bia ma no de ewom ne ɔsi yɛ ka kire no wonya enom wonya laka ne nom sɛ de be wagya nom wagya de ne bɛboa wo on sɛ ensanya de a sɛbi ɔba wo de hyɛ wo a sɛ me maledi de edi nkakra be ma bia betimi no wada kwa wabro nkwase abro eti wo fa wa wu ho ade beti na abehunu sɛ bibia kɔwidie mu na de asa kwase kwase ampani ya wo ma ko mai wo ntua hwe ntua school fees ntua daika wo da pɛ no abeto ahyɛ wo so na kwase asam saa anu wodie eti ya besre se bibi hyɛ wo so a pa sori bi kɔ maledi utu wo nkwa so so agya Pentecost awukoi wo so wo nkɔ nkramo wo so wo nsombosom ana arasa shine na odi shine to number bia ye kan youth no agye so azu wonye youth asede youth ni bia no maledi wo Pentecost a obenum laka e de na hyɛ wo so enti wo no saa ne mai fa ho to awurade so me de me ka no kra kyerɛ wo edi nkwasi asɛm no na mala maledi de me yansa awura ne ka bi mum sa no mpani di mra na obi abete ne ka ebegu na dwuma no o bojwaye ho etimi nkoba sɛ wuti kromo na malamfo ye fast ani braba ani braba atu onum num na eya poki ye wa kurasi na wo mia ne people maledi ye anu odin ye wa kurasi maledi me ma me mu ko abofudwa no mu ba poki bi roba na den ye de yi ne twam maza unum bida suon ye wa kurasi na ne anu ti anu no num wie no asa busu agum na wodi miemia gu nkrofo so eti wa so akrai nofo en wo mia ne fe ne hene no wei ye de tu sunsumboni a ene ne da ye de tu sunsumboni ene ne da malam ni ma oni aduro bia maledi woti kroma na nkwase asem no wodie se sunsun maledi ene ema ne meme yi dai se abu Gavin ba menya fly enwe na event waso ne ko meni abrampa ho ada me pa chow me papa yi your friend of Reverend Bernard Uncle Ben na your friend no na Mrs. Opon me say champion me call London na me kwa sorry o Baptist I wo backing Osofo Francis Tapon sorry na me papa Pastor Ben no ye Osofo ho na ne yire ma na akwa edu na omu de we na me ya bayo ana me wan ke kan onyamisumu no ena maami wod fa me se ne ba e wo London and oni ni ku Uncle Ben last week yanka bi hye mo te da ban yese ma na akwa edu se ne ho ye ne basa ye did hospital team na nwumre na ni ku so 18 kokko se chi be ka kire wo so te Ben no Uncle Ben ene Pastor Ben ni ma na akwa edu me maame ne me papa ne wo mo na wo tete me London ene me maame abrese wa wo buankra eti awre wo sem na aba no so si nice house ya wada 26 ene wo mudi na wotwe da no e wo da ban Cindy's me hu ayi ni kura yi se Cindy's Junction ai efra no pa no nsia enti asama to ye papa yesema na akwa bi se no ye no basa omni do hospital na team ye bo papa na mane ono so pressure ono so ni do na team to na yiri wudako oba ni wu anopa be ma ni wu anwumre enti no ebusua
birichi aboye no me fa kwenso na me maame abrese wanti Lydia eni adofo am wo bo ankra na obi bia mo meja mo ye meboaye na da ya wada da ban new site na wo tweda no yenko na enyefe amu dia bom Kevin lawyer nana baafo lawyer nana baafo ya oye MP nana je baafo wia oye MP wo Menhia South or the Menhia South Soloku Festival eba 6 April wo Abyss Park na nya asem ketwa cooking competition ni ade nyina be dwagu enti 6 April no enya asem ketwa kra Menhia South Soloku Festival any cooking competition Nana Brampa kajaje se na ekwohwe duane so no enti momra me hwe yese ya agro ye kwohwe so keto akra edamase unmadu malady se me pejia me mu kakra bi ye wi na Dr. Bem na producer say ye show ya na wanya course every bodware ho malam no se yese fe ni isifu malam isifu na isifu oye ba akope she say malam isifu awura no friend producer so be friend also no kra so wanom no fo pen na se malam no fo die on fa ni agro e wo bodware ho eti we oni malam isifu bia no ya won yese adwuma no wanyi oni aduro mo nkoma ne nkonom no fo oni pala malady hwe ade ba ko mahunu ni se wo aduro na be ebe kire wa kire akwaye wu eti se obetimi anum obi no fo do nsa je na se no aduro bia ni ho amalady di sa nkwase asem wi aduro na wa fama awura no no fa kofie so si waduro ye dia wodi mano no di kofie na wodi akoye na se wa wo se ba hunam na memfa mensa emfa aduro mfefa ho de malami si nyansa be na wom na wasa je nufo akese atu anum anum ade nufo so be na wom a wonum de na wo pe malady se malamfo bi yesa ne mo yo omunyai na afi no yamfa obi a wo nche no omunya sa nkwase asem no papa ebe malady yankomla malady medase e wa akonya kese a ode amami na mede enchia pace yesu free charismatic aso yeso ema atwefo ene atiefo nyina ebe metena sisi ya no hu se charismatic nupa e wodwa so aye frɛ no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ana hindi haba Mr. Yeno imu nkomo emu adanse ene emu nchechiremu ene apomode mu nkomo ana yede besom awie nodofo nkomo ya hyase yede ye dru aye frɛ no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ana edi kan ahyase won nkomo twetwan mu na sa edro mienu ye dru a oba ene bema ene enom se uye bema na utie me na ene infections pa hawadwen bema bi wo ha infection bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena eba ne sa etimi ma ne bema no efon eba ne sa etimi ma ne bema no ensansa ene ekuro bi a sabi ehun fata etimi etoto ne bema no ho prekesen bema bi so ho a eba ne sa impempi no aya na odwonso na obre odwonso na ohuna mane bo sai dwonso no entimi emmaye na ochem ansa na dwonso no etimaba ewa bo sai dwonso so eka na ntentem bema bi so ho a bo sai enso fitaa bi enso man bi a ensem fata na efiri ne bema eba se uye bema na otesa na innam yare ene wa betena bi ti se gonorrhea na impempin ehwa na bema eba pe ubo se obema nyina ehhye wa bema mesi edura ene aba midi ho adanse ebeboa Codra store pharmacy shop herbal shop bia eben wo udi ebowura ho uduru ha wo se wo pe eduro na ye frɛ no
Zahara mixture no a ene ne capsules na ade benom Zahara G capsules no eno ne adura be ma onoma infections bia ha wadwen no ni nyina ebefiri ho oba bi so ho a white anasa odepo ha na dwen ho na ensuo bi egugu na sabi pampan ewom oba bi so ho a ho aboso one ne wura anane patena esiema na ensuo ni nyina abesen sa uyo ba na otesa adura ene aba ebeboa wo white na atena also for 10 years awako for so many years uhun sesaye bia no Zahara mixture ene Zahara G capsules no ya de aduro no abasa embeboa wo oba bi so ho a 2 years ni 5 years ni onya ne menses da oba bi so ho a obu ne onya ne menses na dakro pena etwa sa uyo ba na utie me na untimi embu nsa adura ene aba medi ho adanse akamfo ede ama sabeboa wo pabi sisi a ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa aduro we asa ye aduro wonso adofo nubuna ahodo ane yatwetwe mu ahoden no ene de ye sa uyo ba so na wo ho na infection bi te se gonorrhea syphilis ene wabetena na agya wo jonso ya wo oba bi so ho a etimi ma ensansan bi etigu na himfie ho prekesen sa uyo ba na otesa mesrew aduro ba ko pe ana beboa wo Zahara mixture ene Zahara G capsules adofo bi so ho a impempi no wadale awie no na yese de bibi ene nam no ho no ahokekan kitinkiti bi saa de we ene na betena adofo bacteria infections na ha wadwen no for Zahara mixture no ene Zahara G capsules no aye waduro eno ni adura ebeboa ebeyi ni nyina ede free ho adofo bi so ho a asa pa ha na dwen me se aduane entoni yem na osore anopa na ondidi ya na amanehunu na ohun ubo se aduane so tonim yem a pe ubo se wa start so ehun amane ewo abo se ne bo anu nyina ehyehye no nemfe na chinkasai ubo se uhun amane pa na ohun ayira odofo wo also na edi 10 years 15 years waku for so many years unya yaresa no Zahara mixture ene Zahara G capsules no ya de aduro no abasa embeboa Codra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo de bowura ho uduru ha wo se wo pe Zahara mixture ene ne capsules na efe ne Zahara G capsules no odofo bi so ho a ono nko abose de bia no de bia e wan ketenkete onante kakra bia abose wabre enam se owo weak immune system ntino de bia abose infections hanadwen odofo wabo 10 years no oda hombo wa odofo adura ene ebeboa wo a strengthen abusu immune system no ene Zahara mixture ene Zahara G capsules Codra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo je na mesi ebia na bibi ekere wadwene so anasa unti bibi ase ehia nchechire mu bi fra na mai 0246 3483 34 0246 3483 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo yebeko ye adua ye fe no hindi haba mixture so na say adua ye fe no hindi haba mixture no aye adura ye de abadwa so a ba bi eton aduro bia abi ho sa owo ho na malaria fever ha wadwen obi o ha de bia bo se no nko a nanum aye nwonwono nanum aye beta ono nko a bo se odidi a ontimi enye kama afiri se nanum aye nwono aduane na enko ono nko de bia tipaye na aposo bo se de bia na eye wo ya de bia bo se wapomden na ewo fom odofo wote sa aduro hindi heba mixture eno ni adura ebeboa wo odofo bi so ho a typhoid fever pa hanadwen wa battle no for so many years otwiti a ekọ obesaye test asa check ya hwe no na typhoid mo wa ne bi ewo no ho odofo wote sa aduro hindi heba mixture eno ni adura ebeboa na sa aduro we aduro won so odofo nubura ahodo ane anya adaje atwetwemu ahoden no enti ekuta nuanu duro bi a odofo sugar level na obecheck ya na de bia ekosoro adano ayemsise no fa hindi heba mixture na waduro wo pressure na adano dadwen no ko ba bi eton aduro bia drugstore pharmacy shop herbal shop bia ben wo udie uduru ha wo se wo pedro na ye frɛ no hindi heba mixture
ɔdɔfo bi so wɔ hɔ a adwuma ɔyɛ no ogyina ɛntɛntɛn ɛkyɛ ɔyɛ adwuma o egya ho ɛba ne sɛ ade bia na pɔmuden no ɛwɔ fam ɔdɔfo mɛntena hɔ ɛmbɛyare ɛmma yareɛ no ɛnyɛ kɛse ansa no wɔtɔ namɔ ɔpɛ hindi haba mr ɛde asiesie nipadua no ama pɔmuden no asi pi asi ta agyina so kɔbaa bi ɛtɔn aduro bia wosi wo pɛ duro na yɛfrɛ no hindi haba mr no ɛno ne adura ɔnom a ɛbɛboa asiesie nipadua no ɔdɔfo yɛbɛkɔ yɛ mɛmɛduro a etwa to a yɛfrɛ no Zahara man capsule so sɛ aduro we ɛyɛ aduro a yɛde aba sɛ yɛde bɛboa bɛrima bia sɛ woyɛ bɛrima ne nnɛ wopɛ mɛmɛduro anom emɛmɛduro ɛmfa nsunsuansoɔ bia ɛnkɔbrɛ wo daakye emɛmɛduro ɛnkɔma problem mi wokɔnom a body temperature ɛnkɔ soro deɛ a ɛna bɛrima mɛnyɛ mistake choose Zahara man capsules den nti na meka saa bɛrima bi wɔ hɔ a ɔwɔ weak erection agorɔ ne kɔ so na stadium na yɛ de na ɔbaa no ani agye na ɔbosa na ani agye no ho no ɛhɔ na animguaseɛ ɛbɛka saa bɛrima yi sɛ woyɛ bɛrima na wote sɛ amesrɛw wedeɛ kɔ baabi ɛtɔn aduro drugstore pharmacy shop herbal shop bia wodeɛ gye wodeɛ wose wo pɛ Zahara man capsules bɔno anopa 2 anumna 2 nom no atoatoa so mmerɛyɛ bia wayɛ ne nyina ɛbɛfiri hɔ bɛrima bi so wɔ hɔ a me se premature ejaculation hanadwen saa bɛrima yi wɔbɔ ne ho mmɔden mpo ɛyɛ 1 minute 1 minute ni mpo no wa struggle abrɛ papa ansa no wɔtema duru hɔ sɛ woyɛ bɛrima na wote saa ne yɛto din 1 minute bɛrima yɛtwetwew adi wo ho fam a mesi wɔaduro ɛyɛ baako pɛ Zahara man capsules kodra store pharmacy shop baabi a to waduro bia wo se wo pɛ Zahara man capsules baabi a wo Ghana ha bia de bowura baabi a to waduro bia wo se wo pɛ Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛrima so na wo hɔ na sisi yale ɛha wadwen bɛrima waduro ɛne Zahara man capsules ɛno ne aduro a onoma sisi yale kyenkyencha abɛtena wo so ɛtetew ɛha wadwen for so many years no aduro no ɛbɛyi ne nyina ɛde afiri hɔ sɛ onkommo so ayɛ mmerɛ bɛrima mesi choose Zahara man capsules bɛnom no anopa 2 anumna 2 nom toatoa so mmerɛyɛ bia wayɛ yɛtwetwew ɛbɔ nsamrane ɛfrɛ 1 minute bɛrima mesi waduro ɛne Zahara man capsules menye mistake da ɛnkɔtɔ aduro foforo bia Zahara man capsules no ɛno ne adura ɛbɛboa wo ɛno ne adura mesi ɛbɛboa wo amoagyina so pintin eti wodeɛ bowura baabi ɛtɔn aduro ɔwɔ Ghana ha baabi Ghana ha mesi baabi a wo bia wo mantamu sɛ drugstore wɔ hɔ pharmacy shop wɔ hɔ herbal shop wɔ hɔ wodeɛ uduru hɔ a wo se wo pɛ aduro na yɛfrɛ no Zahara man capsules ɔbaa wo so hwɛ na okunu mɔdemmɔ no ɛwɔ fam na wotie me wo hwɛ me ɛwɔ Sompa TV so a wodeɛ kodra store pharmacy shop herbal shop bia wo so wo pɛ Zahara man capsules ɔdɔfoɔ saagye number CBM 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Otherfore number no so na that TV no so screen no so no etu de fa bibia onti ase bia frɛ yɛn yɛbɛnya adagye ntubuasɛm akyerɛkyerɛ wo mu na da bia meka Otherfore me se bambɔ atrema ɛyɛ kyɛn ayaresa bokitma mentena ho ɛnyɛ mɔbɔ afisa na asetena mɔmɔ ntene ansa no watu anamɔ apɛ charismatic nupa yɛde abɛgya so a yɛfrɛ no Zahara Mr ɛne ne G capsule Zahara G capsule sa utɔ aduro no mienu na onnoma Otherfore wo de Zahara Mr no ana bɛyɛ nsuo amene Zahara G capsules na ɛbɛboa boost immune system no aside to infection bia bi te sɛ gonorrhea syphilis a ɛtete wase ɛne yɛ aduro ɛfrɛ no ɛyɛ memeduro ɛfrɛ no Zahara man capsules a yɛde aba abɔnten a ɛboa bɛma bia managina so pintin a yɛtwetwe no ɛbɔ ne samara ne sɛ 1 minute bɛma ɛne yɛ aduro ɛfrɛ no hindi haba mixture ɛboa dofo bia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes any na betena Otherfore yenu pay Ghana ha baabi a etu aduro bia ya to apete ho na wo akra ukọ Okaishi drug lane shops na wonu nyina eton bi Base Life Pharmacy Rita Herbal
Hello Seba, Angel Herba, says a shops na wo ho nyina. Wo so wo pe Zahara Mr. Any Zahara G capsules no de numbom no. Sa wo ya bema so no aye mra. Wo so wo pe Zahara man capsules no. Sa wo your ba so na malaria fever, typhoid fever, diabetes, any pressure house so a. Wo so de ne Hindi Herba Mr. Na uba kumase famu so a. Uba tafo famu a. PFA pharmacy. Sa upe bi baako na aton, sa upe bi sen na aton, sa uye pharmacy ketwa anase pharmacy kese a upe bi etu, anase uye drugstore, uye herbal shop, ukotafo a PFA pharmacy. Obusu ho, ubenya bi etu, de upe tu bia ukowa PFA pharmacy, Mr. Perry, odebema ododo. Na aba Ashtown so ni murom so a Misty Herbal, Danny Herbal, Freddie Men's Herbal, Colenac Herbal, Blazer Require. So shops na wo ni nyina obenya biato na oba asafofo mu so a have made pharmacy yendo na abusu ho na akota kwa bogoso fam so a takwa ana bogoso so a unique herbs obenya bi ho not for me so bosa utadro no na onoma obeya danse na wakase charismatic adro no eye papa me das my lady yenso ya das say papa eben erade shira IBJ I think crofo free bojare ho say mala mazozon wo gusuru no mayiwa no fo ti na abram pasan e bende tinase very tinase abusuan for the boy fashion ya mami already exam kon hu ya asomde fe o jiniema ene de gugu me nsei kama wayi silver any gold I will makola Georgina stores on chenwa etufo ne bako ko de ball na koje onso de yes eni me koso obujare ho vero de betimi ayabo oni na me yadom efiada brawai na bra be hia odi for pa na adekora o se hawo wonhwe na ehwe de nyame de be yo but jai ensano ne laka no ne ade ne de onunum ne sa de me ma be fa basa wo na yese wo boy ma emboame yese wo ni bi jono ne na me kan se me ne no hono mo na ade ani ni wo me so yese de oda ho kwa enti me imagine se me fi ha no musi enti wo ba ne de na mo ho tu be free ha kwen wa ukoja no mama you say me be fi akọ me my imagine because hello oba pa ma he ya no ma la ma wonu no fo obojawi won so akọ no mo de ana ma ayeni na me na ma ta ku bi na kla aba na obojawi inti no oba oso of the stand me chile oba no me say ya o mi no o so de mo no an nam so the person ana o mami jina ye kakra ma ye na o line ni break pa o so ni miss and ni the to aka put am pa nya so me ko o ye me sad me mami akọ o ye me ti mami na me say na me so o ye ni ma da so so ni wa ye ye frano malam ni di say me pa so ye so na say malam ye o fe isifu pa sa etimo trabo jare won wanu me won nyina enufu o ga ba ye ni say bia e bia wo fa no ye wo enti me si ho o ka wo no bi ni maami na beba wanom eh na de kro na onom no fu no ye ma we ye bo ma ko yi kafra wate eh na brampa maladi wa we ya malam isifu na nanom be fra na nfe bojabi o e wo so mo frɛ no e wo se ye frɛ malam isifu
o bodware abonte so ma lady we me se konfo oni aduro no wo kire musu anu wa kire akokɔ so ye ntakra hunu usozu waduru akire musu na kire dwan se malamu yi so waduru ma lady go nyimi sa se malami sifu ya wo bodware ankasi pe ma lady obia wanum ne nufu bia ma lady ye be hia wo mu ne de akoto nananum anim to obia office papa obia free papa nanum nufu bia for production line no ye demonstration ya banana mo yade bi na ode ma mo ye nim se nyame anya do ma lady oba wo nufu ehono na nyama hihemu ya ho hwie nyeye na ni nyina free anu poison malamu yi ofaisifu ati bodwaye anka senyesa abojayo yo bojaye anwote ana ma lady watena se oba na o miauto awurane kan nyina o miauto no onum nofo na kwasiasam sana malam ya duro wei so ye konfo so da boye malam so bodi no ye malam malady we ne malam fo sam na ba ye kantre binum enkwasiade omoye bebre ye akiri malady adu ohu asam esufra ala se awurade ntie wo musufre kankwasiasem ote eye bodwaye ho edie malady me say nananom ye beko mo ho wo free se malam isif anom no fu bia bra me pa cho yenye birthday si why Calvin na twitwa a video so na mama madam akuvi legbeze edi na wodane golden boy GH1 TV and I wish you mami happy birthday onyame enshirano Irabina gold and so edi na woda and yes Sompa Nkomo mfeni agrokra or we ija markets ra and now we do our day bompaye so radima okese and obrimpoye MP and 10 Lucinda edi na woda fosu ya ne be edibaye Fosu. Na fosu. Na we shilo Lucinda so happy birthday. Na we di na wo day. Sro reje nyankopon se onyini fradumu enko adumu. Grow fine. The grow fine. Bakwaba. Make Gambra. Enso di na wo day na wo di na wo day. E bon paye ya paye mano. Se radio inshran na wonom no ade nyina. Grow fine. Obe grow fine. Eye grow fine. Eye grow fine. Eye grow fine. O de fa wantement no. Fa twitwi. Yen ye dia ba. 0244 596 532 Super Samu Polytank. Yen kwaji bi sesi adansifo. Say what so 10%. Kwaji bi. Unilever first say what the apostle aba. Enu be ye Pepsodent can. Unum so share wo se femfemo wa na fa twusin Roman father draw wo se aduro ni ho eye Roman father draw o se yade bi da so ye se ni adura wo boa kra 0552668517 Kingdom Herbal Center ye nyina fi ye ni nkire ho sesi Kingdom ye de ani nkire ho sesi what the aya to mene no eye kama cholesterol ebedwane ebefiri ho tension ama ho ato ni nyina be ko Kingdom ginseng power capsule bema wo be ginam na tunamu sayade bia 0572988855 Kojak Farmer ye nyina fi ani nkire ho o se afiafia tipaye eye procode waya posen ye de twie sen bidie nu ti eyi wo se ase konkonene 0531069945 Sister Kid Glamour and Wardrobe apemfo nyina mfo mani nkire ho oniama a wode kwa wo no ebusu wo ho koda na ba no eye kama soso mene papa ne de ye fe eye kama ahojo Atinga Junction ne China Mall ye nyina mfi ani nkire ho 0245749199 eti
Mami, nyame ya domo a Friday brawai na be share udi for pa. Case number 2 no way. What more mlay? Case number 2. Comfort to a seedu. Complain at I am a free by pancrono. One of one could do. Quam Bethy. Court. What me to say? Passion Yanko Panto. You buy a show is why your Bible crew and be focused your casa precaution and cross over there. Passion me per Bible. Call you sorry. Passion me commented this. You Christian tea. Yeah, this Mo oh me fancy to Bible sway. Nifano. Body I am me comfort to a sea. Pacho, I am comfort to see you. Inside the Bible is inside the Bible. Sassamo making. Sassama making. Cranqua And no crank. Minute. Onyame boame. Order. Ati asembe na ada bedai adawo. Pacho, o masem ne say. Ye we kurase bi wo tepa. Beti akonyame adom. Na menimi kunu ye to mefuo bi. Enti ekoba se emefuo no abusu. Ya no ama so kakra. Meneso ekoba se emefuo no abusu no kocha asase no. To mo kocha asase no na efa bifo bi emani bi kodi efafuo bi edim. Nti eye saa na chakakra na abusua na eje omo land omo asase nti na wose mi kunu emene ne ya adwene ye to emme no ne de no apetese nti ye to emme no na emme to mu no nanka mi kunu pese wode ma boy bi wo kurom ho se boy na to ne batin ti anye bi akora no obenya sika de ahwa akora no emefuo no soso wo mo ya wo mo chemu miyenu o apetese wura no a emene ye wo de no de fa de wo be no apetese no so e de fa enti wo mo be no apetese no enti ye na me se da bi o me ba metadisi no mama kwa mama no apetese sa wow me metadisi no afa eduru metadisi no ano ya mama kwa ansa mo no asa en my e de no enti e ko ba asa no na me ji adwuma ne ma me ba me sister panin ba ene kwa amba afi no wo start adwuma no enti was starting here no na tete kasem bi ha no kra enti mi kunu brand 15.5 million say on fanto emenimu fom o to menigu fom money so mi dwene kwa akiri a say be bosom mi nsa de na me no akwa awie enti wato men be 200 something ko no ansa na obenya medodo pa nsuo ne dodo enti ekoba say me no kra akwa awie ya enti mi e madwe say me kohwe mi kunu no susu ni ha na me kwa akura na ase na me hunu se emme no wano ama na kwa awieye na me frɛ papa ne ka kire ne se wano ansa na me na kwa awieye o enti me frɛ kwa ba afi ne se na kwa me na nse akwa awieye na wo mo papa ya mani wo se o me kura me petu 200 million bi di ama no na me se ala nsa no nya ase ya wo petu 200 million bi di ama no ke ya ye ntokwa kakra na yinyina ye twa so enti acha na che se ye ntehwe ensano so mon onwai wonyansa bebrebe kura yenkai ena me de asem ne koda me bla panin ena me bla panin ni bo wono ne maame amane be July ni mu August ni mu ti ekohia maame ni fie no na kyerese me hunu asem ne kansu entim nyame adom no so mitietie mu a na ensa wonyaye no wonya be ankora be 13 asesei enti me de na me nhye da mpene to mpene no nka ase o ma me kunu ankora 5 enti ono ane fa pen ne wo fa nanim ya me bla pen nanim to oboye no na wo se o ma me kunu 4.9 ka 1000 cedis na fa 32 was kan 500 million ono ane kan oboye sa na onyaye e na o she 2 weeks 2 weeks na echina me de beba sei afa ne de wo kan se ensane wo kam na me se wo kwa me se wo kam anya bone me yenko wo mo de ka ne ho na yenko chinchiri wo mo so se ko chinchiri wo mo so no mo de ka ampa de woni problem bia
ɛnɛmɛ me akɔ ɛkyina me kɔ ha ba sei saa nti bɛsɛ February mu ɛna ɔde ɔma me sister me odi me machi di 100 million ɛne 9 million ɛbrɛ me ɛsaka 4 point something enti ɛkɔba asa no ewo mu a me den dan ka me frɛ ne dan ka pa o na me kuru so di gu me so sɛ me na magye ade na ma me nua ɛba nti me nyini sika ma no nti na sɛ wa na ɔde check bi bɛto me phone so sɛ wɔn mo de kan bi no ama ne check to ɔde bɛ 20th ɛna ɔbɛkɔ akɔ yi check no yɛnhwɛ ne nyame adom 20th February ne bae nti 22nd ɛna me friend sɛ kwame ala 20th no wɔanya anyi check na na me send receipt bi kura ama wa ma me receipt am sɛ check na ti sa receipt bi am send hwe ma me nti afɛ de free hɔ no ma me friend na wɔn fa bi na sɛ me kuru so ha madwene na me sɛ mo adawro ma me de ba bedan mo oh me me de me yesofo ma me se pa sa me koda petese kade abrampa be de anim akoda aka na wakoje ama ko so ba bia me som no gina no sofo ma me am TV so na fe obi akoto apetese na me bedan ho kade abedwafo betete ho na metumi bi wura yi na kuro be so be pa cho ba bia apetese no ane wo pa de tepa beti akọ nyame adom na abrampa be ko nyame adom akoda aka me is a champo so mami what we say before tem bia no ya na taking them for granted I sem bia ya ehia bia ma me dia ye abusuasem me dia ye mejudi enom ne ade enima no mu say fa sase fa emme koko no mu ne ade no so wo ma obi atra ho ana wo de show obi nsa se on to no onye nsa e hye krata eda so moye krata ato so we de wo ne ukru na eware wakofa wo nua eba sese asem no wo ntime kan de se wo nua ba na we kura mpo no wo kura wo ye ba bi wo no mo anka we kura anka gu aware enti no etesi ehua sebio se wo de ade ehua obi nsa wo bebo mode no aye krata yenso nyi enipani sika no so ma me ebi na ba bia abrante no ne wode ye no wode aye ana ne opese ode ye no wode asie opese ode be ye ena ade no so no se so no kokko to kura sabi prove bia no ma ye che so ode ade no ma ena bibia so no ma ye dia da se sika bi da ba bi asem be wadi ena youth no wo mu tutu bi ka kwakọ ji ewu abrampa be kwa kwa ya pre ho wi ase na abrampa oba ko twi se twere de ya fane se wadi photo bai aya mo fanto so wura na waje abrampa nsa no mo fan photo to so mo fa wadi address beti akọ dia me kura minimum wadi bon so kasi so ni bon kasi hwidi beti akọ yetimi fa ono mutepa minimum anti usi owura e friends eh kroni so di ba na e de friend no Blackie. No so what crazy. Oh mama, it is what I say. Mr. Brampa, Abram na Brampa. Do akodaka. Hello, until me say ya mom pa ye say ya obekodo no je se kakra won ya am. Wadi. They say we so no wo kwatwe tintanso a wunua no so abusua. Ensem bebebe. Ti na bi mu ho mo yo ade a omo pesa busua fo di bia beba mu no. Why a very big mistake. Why we ya no just go. Sorry, on the eja won mi se ne yie mu. Na se se so no so so fa we say. Manya lokre no. So my no see that. One fa. Yo, ya abre mo. My lady, enke dibi mami ndi bi de Kenya agoboni o. Baby. Dibi mami ni bi business na ye nyina ye. Na business no akwanya aba say mabusuani ne wo
wo de ben adwuma no ye wo chefa wo benya wo de me nso me de menya me de me de no kra anya me de me kunu mpo de animguase ya wo de agu maami e kire sen young guy wunyini ene unse ye namafo na aba pa ye pentemanya ye ho de edin na no me kasa secondary school di nya birie edin eda ne sui dia waye popular wo ho ya lo crazy enya lo crazy so a na ye blacky na nipa we wosi dan kodan ne ka wudru wo no mo a wo de woni padua nyina abekọ na abeba kura na atade ye hye okom kura twetwen ne enti ene wiase a yeti busuani ti ho pa ne ye san ne ho akobo abontin su ni no my lady ebi ne alo crazy. Hello. Yeah. Hello crazy. Hello. Hello crazy. It is Kwame we boko de. Nyame adumo. Yo, your friend me Oheneni ni me ye adwuma on Sompa TV so. Wuni mami your friend comfort wasi edu. Comfort wasi edu. Ah, anti edi be no nim se de frɛ wo. Mami abre kwabena. Wasi wo de adwuma bi ma wo wensa. Wa pensa na wie. Fa ni sika me no akoye mango ase driver. Boto amaba nchi ama. Da be na mami no di sika be ma no. Ya wie wa hye white ya wo da TV so a wo trendy. Da be Eba to me ya de kakra na me mam no kasa me ba. Bra. Hello. Wo edie na wo ye. Hello. Edie na wo ye Kwame alo crazy. Asere. Ole de na me ye. Sa wo kasa kama. Ti kama yen kasa. Na da me se me kasa. Yo, nti maame no da be no so dis kan be ma no. Mami. Busare se ka me frame ni e bi pra de na ma no. Ono a da be 5 days or so. Kana me de the man so Sompa Nkomo man. Nti se nsa kan ya mimi. Mimi busua. Hello. Ose ne nsan kan. There Okay. Ni na frame ni anana. You be see no sabe o to me. Mesra wa on se ose ne sister ba ne ho. Ose se de we ani kun ha no no. Akoye sem bebre. Okay. Mesra wo. Eti ye hwe wanimu nena ekwapem ayi fiada na ye ntehwe adwada. Ye be sa abo atran ye. Mate. Yo ase okay. Masemedas. Na ose na mi musa se sika no sen na odi ama ne so famla. 8,000. Yo, hello crazy, radin ka hu. Me das. O dia crazy. Hello crazy. Asere, kwan befi. Hey, watch it. Befi, you to Tony me why? Now we come a breki, asha white. And so I say we are kapim. My lady tia wa said ya wetwan na na wo de 8,000 amani obi ne nkoduru nipa na akache a wo betimi atena ba bi a wote no won hu se wiase a etia na meka no busuani te wo komo de ne pa ne yesan ne ho busuasem to nche ne nche no eno na ba me nche no wo chi na aka ba bi kwes ka wo no kode ba na wo ye na busuasem enti no te say di akwa ye no maame no massage o onyai because abusuaman so na nya ba enti kwan obefa so obeji ni kunu sika de akwakoma ni kunu no watimi atena ni kunu efri 19 kodwo hoho nya afi na ware ebegu adoye ba ku begu awade de my lady enya de bebo enti ma me no finance for me that say yo doctor be transfer we abrampa de apo doctor me am abo obusuafo doctor she white say ya enkurumudi enku ano de abre ti munya aso na muntie doctor Yo, I was for Prince Emmanuel Clinic. And Moti and Kano. So, yeah, no about what Edwin ni actually Prince Emmanuel Clinic. Now, if you hear Biano, Baba Beji. You are near my papa, come. Hey, you juicy. There's a juicy bini. I say I am from Row. Aye, yeah, you might say, yeah, you may papa. No, but. Oh, okay. I request say yeah buy am many be. Juice no. Now so I'm sorry so excellent. That's right. The person do we come na afem awie. Yeah papa. Vegetables ahoro bebre na ye de afidi atwemu nsu nti we esi ho no niam ewo mu no enye easy. Nti
unya ba ko no ma eniem ye wo ni peduam no ora bi by man bi chese wo sana wa ye mre yiso peja no o peja na no oteto o peja na oteto onu one bottle ape oto ho apam wada dan fifre osori ya no okro no enti eniem wo mu no eye adwuma ye linseed no eye adwuma white powder eye adwuma enti yare ha wo bia so pomode kakra na obedu prince man no say adanse ni de bebre na juice maami bi numbi Kevin obebo maami no na adanse no e de amaye maami bae na yare de na chese danse ma onum juice no ono ane no maso nyame se yenkan anokore na ni pa prince Emmanuel no sisa ya me ho wo mi ho mi aka se mi nwa dwiri mi kire se menim se enu ya ni to mi san yare na mi saba ko koi eye mi ya since 2008 but ya mami creams be mi dia sra ni nyina enko na mi hu atikure a eye mi mre bi de doctor ni kwa bisa ni se na mami wujiri se BP ena eye wo sei na mi se ya sana na ya aka kire mi ti de so the time ni mi said na mi call prince Emmanuel ko ji omu juice anwanwa dro ibi no ewradi si nyame si yenka no kore edro no je omu no ye mi na mi to be in toilet e be a 3 days 4 days asara makoba ko and then mi ko ni to me start so mi no mo edro no mi ko ni 2 times a day na mi ko so mi ko no be brain ti mi to be say edro no ji mi yem mi didie ni mi bibi asesa mi si enam na mi wi no se no na eye mi sa mi ko wa e ma mi do no eye mi lab na de hu se ye fish na eye mi sa ntie se mi jai na mo wi na mi jai be se 2 to 3 weeks ni no mi ankasa me ho se idro ho nti mi no mo de mo ko presi ma na mo ko hwa ade ma ka kire ma tan fofo bi o mo yare diabetes so mo bra no mo be no mo edro ibi no mo hwa ade na oil bi wo mu na oil ni de mi se mi nu mu a amama ye yi firi mi mu no bra mi nua no nwanwa me ho se edro bi wo baby te amama ye hwe edidie yi o na enam akaye enti senya wote adanse no enyo no nko na abanum ye juice ni bi juice no e fully padua ni mu nyina esi wo nsuo bi animu enyanuo na anya atwe pure enti hwehwe akira akwan ebia no bi tie radio enti ohun number na wo screen so ya number ne e wo se fridge mu an se fridge mu e be sei nsuo bi bia ni bibia ni e fa preservative bia wu enti kwa o de ano pa no hwe half no wanom ene sa de be che na masa obi o kron pa de mo no o fa otua no ano come up adutia no ano na ahokuru ni padua no ebe yi bibia eye adwuma enya agro eye adwuma se se wo se na mente ano preko eti ya number no 055 333 9915 soft mami papa man bi no ya accountant for UK na se yare wa yare ma chese ni baby a onkoye edokoro no na wote enka no ba ondo obaye so obaye na juice no ya man pie na okono mo ye no o chese night no the wo si da ye ni se ni anane ho ye ni ade enti unim o be kono ma e freeze bi se no de gu ayi mu koma mu na o de fast ye na o de koe enti onum ya boa no pa o wa bi o 3 months no wa se twa print kit no aba ni freeze bi ama no o de ko chese yare a na wo ni pedua mu a juice no eyi free ho no ono a no ebro ne ntiase so enti ya number no ano no 055 333 9915 mami bi so ba akra branch hono odne ba ne bai omo menstrual pains no na me percent ka ye boss account baby amre ne mai kwan na oji juice no ofi alaji wa watan campaign woni de american ebedu la pass no ni pains nyina eko
juice no onum ye no na chese juice no ye duro duro kese e nuaba no eni atwetwe mu ahoden no bro ni fe bibi phytochemicals carrot e wo phytochemicals bese 25 ene wom ofa kokumba e wo de wom henti so kan nyina bo manya gro lady back on now no so ye nurse ni kra no so menstrual problem say the menses be ba nyasem kitwa wa chine and the juice no on one bottle pe on one bottle no or say ogun hu anim ase because when him said menses no be ba e be bon nkaye ne yam de be ye ne ade to onum juice no wie no na ayi asolve problem wonim ti o kwa na ade no all of a sudden ade no bae enti eniema juice no ye no enye eze ebua nipedua na kwa nyina bua wani mame ba ko no se nani it's a 3-year-old lady or use glasses and san otima kenkan onya white powder ni juice no so yin glass na to ho eniema prince man no nro eye no doso unya linseed ni bi na unya juice no unya seed na white powder ni eniema ni nyina no a yare bie ni woni pedua mu a enti debi entrem krada ebetum ni kadwane sare maami bi wo say diabetes no adwane cholesterol no ahira ba ko so atopum eti prince man no o yare abra o say yes abrochefo hospital abrochefo no eba more because o say de bia no nka ha de o yare ne ya ne nkwa abroche ne do ko ba prince man no de abrochefo no na eba kidney fo a mo ba ko Italy ni di ni kidney o say na ka 30% obaye short time pa akonso Amsterdam eno akwai bona dance ono so no say doctor no sin kidney be bia duro no ahwini ye be ha no obaye beji aduro pa okoye doctor hwe o say eden wo ye den ena asan reverse bibia koso kama enti prince Emmanuel de so yare na otie nka no ama na wa na peso abusuafo aton so mpeso be wo de na fa number no bo mo de ba 055 333 9915 enti de how bia no ye me enti mi bo yare nyina so nsi nti efi diabetes wanum aduro no bosome enfie num enfie du onto okobia na de bi kan ho say pressure de how bia no to anamo na bra na bejo ya sai Kumasi ya otafo Accra ya wo Alhaji Tabura Takra de ho Tema so community 5 until the numbers na e wo TV no so betima afremu bia ana say o Accra the number we 0500 44 bim 22 Takra de fre 0209 94 20 ye adwuma adwada ekosi fiada otu anamo ba nyankopɔ adom obendi adanse se ne afoforo di adanse abusuafo mi de bia me kana me wo problem wo enna ho entimi na sa papa na mama ti na me pressure ekoso white powder any linseed me beda nwura na ma ye linseed na ma no me da safe from me pressure na regulate kama ama say pressure duro no me numu bi amen eti juice no ebe kan ho a baby awu juice ni be kan dia na baby awu unya white powder juice na no ada me bra me di na chi ye de ne dia send in London okay linseed na me se wono so de na dance ebe ba nti ni white powder ni bi nso aka no ai eti ebusuaje na no na me de manum biti me di wa dance a kire mo abrampa enya de aduro no ade no me de be ma enya de am de ma wo ya sheda bo mi din enya de abrami o sheda a special request enya next year eti enya ma de wo bebre to anamo bra na ya moa doctor wawie mo fa number into the chat way 055 333 9915 ya wotafo ofro panko no trotro akache meeting so be so case junction usi junction no so a wo so pe doctor mehiham akwada akra bisa na obekiro no modern so beba sa onyare na oni obi oyare afa number no mano no mra on se doctor se mo hwa on kasa bebre ni nsam ye kakra bi
na ɛhɔ no nso na ɛyɛ na power no wɔ no woji wo di a ɛna wonu adwuma nso a wonsuro bronyini yɛda ase doctor me ha ma ne wone na brantie ɛna ɔma bɛyɛ adwuma fɛfɛɛfɛ me se me na me na tie ma me pressure kɔ so awurade adom white powder linseed bibia ai kama na abrampa my lady me da sipi na yentu aso fira my lady ene ye manipo muche na wiei asua de ketua bi ne epon omo so mani da ho my lady die nti me kasa nyina ne se abusua adwuma ho esei fie papa edin toton ba de manso kese na be fie my lady ye maami ade a we nanka boni bi animo unim abenitwa ana ni kuna besoso aba ya asase wura agina asase etie ne mimi nua no ne ba no ntinga de kotwa na wo de a obedi no fa na be ma no so de papa so de no ye mfa ma no anka we boni be ne wom maledi nei obedi a hye ni trinzo wo mi adwuma mfa ne busua nie o ba wan wi abeka so enipa boni ni wonye nipa boni ni de entite sa ne maledi se wo chi nipa ni se tia pe ye beka so enipa boni ni anu wa mi ache ne sister ba ana say wono ani bank wa mi na nkwasi asem se yi ana ekoso we wodi ja montizu ni no di ya wo chi na ne kwaso a wa che no montizu ni na di krati ya o ka se papa e ka wode ne manso wode ne ba to no ma me ye mfa ni mo eduru ba bia ne mo ya ne nana e wo abrantie ne ho ne nana wo abrantie ne wo etinka di abrantie face kai wode adwan kra no ana wadi wode hwe ne nana ngodi bobojarefo papa na no mo no fu mu nyina mo franka anko de ahwe ne nana edi ye mesre abrantie ne nyeso obetre ti so se allo crazy o se wan allo crazy nyina ho ke cancer mi di 8000 no wan na eba wo hunu photo ni bia ba bia o se bia o mdo mu he na kira ko mu no kwamba fi no allo crazy o hwe ni ba bia blackie onzo wa se white ba hunu ti o ye tuntum white o de ke yini fie adu hwe mata le nko na hunu so wa dwene woni tirimo o de ti sa ba bia o kotwa abe no adwene woni tirimo o de kotwa be ye my lady sa allo crazy adwuna wodi afa maami sika no so odi abura ne maami na wadi ebegu se papa ne ti aburo kira onimra se bibia telephone so no ne maami ne ka no obetim de agyan se wa heda na ne wonuaba afa mi sika adie edu ba bia mu ye bibia mu nwini wuye finna ko wa hu bia adwuma se me abusuafo metrem bia jai bia bi ma no wo sinna emani isi ba bia wo de wo na wo de na mu de onim se me bra me wofa min obedi odi suna tene pe wodi manso na abafie maledi mi jai na alaji on omo wanu mo nufu nyina bodwai nyina no omo mo nsaso na meba kromo on de ameto na nanu anim maledi me da ase 0554931931 0548931931 obi pia la alaji ofa isifu anu mu nufu bojare mon pem nka ofa isifu awoya alaji awoya malam moya malam obojare no ofa isifu awonu mo manufu woya body alotomy woya maduro di fa ma ha mu eya maduro magini di fa ma ha mu edi anko man so ankasa de tu jina wana obi se ma me federal fo ahem tu de wa dwen ka kira se fama me na me fa nkoye na jina hono masana tis no dia fam hello my lady. Oh kwaju e ho a my bedu abedu a ofire tie o e really na ntia wo nwa begafo eni enyima pa mo yeso oman Ghana my lady me de naka na la na sam kakra no kreni eno maybe koso e wo oman Ghana mu my lady dodo no a hye kokom enti na yenhunia koso na beyin aye wanwan se obi a wo ye malam wan kasa na wo se wo ye malam wo sa yare enti obi wo yare bi na to oka wo nkyanya na sa wo asena po boni bia ede witrim
na wo kwanom ne nofo wasanya ye aduro se wo na wo betime de aduro no asam yare na wo di aduro no apanase oba onye wo yare onye wo bi bia wo mala me so wo nye doctor enti ye befre ta krono a ye kan ho asam no ya mala edi sabon ni wa mu pie meka mala mo nyedi ona mala mo nyedi ni se di to time one eye and say everything I will marry again in my camera. And my lady, I thought you were more far to come. Moon get a pity at the mercy. And then I want to all my mother. My lady, my friend, that's a pa quadria. Hello. Hello. Me pacho you. I let it. Afternoon. Yacha Boko. Boko. I went by the car, with shoes. You. Yes, I'm no one. Na minima who could dream my some copaya. No, you know, I'm not doing Anna, a grandpa. But no, Jenny. Yet you. A grandpa, and a wife, pa. Tell you all the years and the Monoyama. And I be a Juma fire bishop for the Abem Cray. Oh, can't look at a mumpe. What are you gonna afford it? Mumpe, hello. Hello. 1 0551 931 0548 931 931. Hello. Hello. Pacho entio. Wani mami mo ha woni odaga. Ya je usu. Ebier boko. Radio. Mami na wo kase we bi na bisi mi no a o mana no ansa. Ewu na wo no ansa na wo ye sisifo we mpa boni ni trese. Obi se ye na ye gibia anya agoboni. Aw. Enti onu so hu se ensa no sika wo ni ni ya odi makina djuma wo ya na. Sika wo se ankra ba akwa ya about attack se 9000. Enti I make 200 wo nya sika so pa. Ani wa fanya sa kwa se wo tu ma mi na bra mi se wo guna wa de. Ka mo kana maka ma mi won fa no kwanto o mo ni bia nkunu. Ya se papa anya se abone na re. Ma so ma. Eh, eja wo mo ndua nkunu. Hello. 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 Oh, you my. Yeah, you are. Now, where are you? A radiadrum. Nobody has it. I really, my so maybe I will show soon. Hello? Eja, yet you, Casa. Yes, sir. Maybe I Casa for by hospital. Ebusian for. Hello? Hello. Pacho, di you. The Pacho, I drink on a yansan. Your frozen, I drink on a yansanko. Yentio. The Pacho. Now I'm not a man and the show in a costume. Amama Kai, I did ya, Sebi. Me, this pretty tale, if I can hear, no, and I just don't go to him. If I can remember me and that. And then I had a flame here. I did, sir. You call, I can't say, what would you all say? Stop in the Pacho. I didn't say anything now. Will be a woman or market a waka. Now, Okacha no say. Memna ni fie na ombo mpae na ana mtimpa chiyo ya ngba ko hono ne ko ya ka tere ne se o he na nwa ko no ne de ko so na ya huhu na omo pese omo ware ni nti be ya ne wo ne ho na me na ne mpa ne so
no ne menda saa ho ne de ebe film ana me ka say papa me ta compaibo mama ne say me be se me no obi da se ka se me be se me no obi da dia ka me to obi a already me ne be da ne ha no ho nya de emba she emma ho o si da bi oni mre she ebe wu dire na ho so yedie ka wa sa o ma ne nu ye bibi a mu hu ne ba pe o hu nu hu e wo nwa obi da ana me ka se le kwa eda e yo ma anu no me ka se le kwa so le enya ade me sa ade ni se so sa hu mu ne se mu an ye be ka dan se me de mu be ma mu ana ti de yes serious me nko na nko jiro hu de be ti ya ne se ni dama yara se ye de si Hello, you need Dr. Bufan.